Pedro Massachusetts. Alonso, anche l'uomo dell'Empisa, signor Sentiso, alla Consiglio Giudici Consigliere. Alonso, anche l'Honorable Chairman of the Legislative Council, signor Giudiso, alla Consiglio Giudici Consigliere. Alonso, anche l'Honorable Elisa Rafa, Roxy Rana, alla Consiglio, anche l'Honorable Board, Giudici Consigliere. Sarbari Ronghan Alonso. Norong Singh Bey, along with Dr. Rajesh Rompi. Rajesh Rompi, Dr. Giri Rompi. Rajesh Rompi, Dr. Giri Rompi. Manu Sorgiari. Giri Rompi, Dr. Manu Sorgiari. Along with Dr. Gopal Nursery. Manu Sorgiari or Pasanase, Gopal Nursery. Jekatop Pasanase, Rajesh Kramsa. Gopal Nursery Adunchuke, Rajesh Kramsa. Rajesh Kramsa Adunchuke, Ram Singh Rongha. Rajesh Kramsa Adunchuke, Ram Singh Rongha. Ram Singh Rongha Adunchuke, Jingwell Topi. Ram Singh Rongha Adunchuke, Jingwell Topi. Jingwell Topior pasad ase Dinesh Mazumdar. Jingwell Topior pasad ase Dinesh Mazumdar. Dinesh Mazumdar pasad ase Omar Mazumdar. Dinesh Mazumdar pasad ase Omar Mazumdar. Doctor pasad ase Biplop Nath pasad ase Suklal Nath. Nonamangke Haurabad constituency pe na banglo kecensi Long Singh Rompi. Long Singh Rompi api Bini Rompi. Joyram Inti, Bini Rompi Adunchuke, Joyram Inti. Joyram Inti Adunchuke, Kambura Rompi. Joyram Inti Adunchuke, Kambura Rompi. Kambura Rompi Adunchuke, Bikram Topi. Kambura Rompi Adunchuke, Bikram Topi. Bikram Topi Adunchu, Ratneswar Wari. Bikram Topi Adunchu, Ratneswar Wari. Ratneswar Warrior pasad ase Gautam Basumutari. Ratneswar Warrior pasad ase Gautam Basumutari. Gautam Basumutari pasad ase Arun Wari. Arun Warrior pasad ase Nakul Nursery. Arun Warrior pasad ase Nakul Nursery. Nakul Nursery pasad ase Kangsoy Basumutari. Ji adi malong bangke potalong wek nang pula so mathas ethe laso por dhimi athak si tumdo lasi laso teng pen pota ake joy pen ki piponji aphan tum Karbela autonomous council asang deng ponsi por dhimi ec pen 1.0 por hot ni tum lak isi pota MP election aprang aphi pilo MP election de pen lak isi apota ni tum piano la pen la soprang ke bangke lak phora na tu bala Karbela autonomous council la chipen na buklong theklong ji 5 lakhs 64,000 61,000 plus pai ninga bedalo na tu theklong pola ke Omar Singh Diso revenue ala sohot dobo mo sila suge pilo la pen ki 2022 23 24 laso pila pen 25 ogor bang ke MP election det pen ke ya ake joy pen rat acha tailong lag si pota ne tum uthimia keman 2.0 pen ron ne tum rara thengno dam no public interaction dam no rat pen lam che pichoi lo hola so lam che pichoi hut kelong mundum long le pota kelong le tum la pen ke forest long ke do atum ankan lo long le pota long le kan poke la sinile tum legal advice and law supreme court high court advocate NC
Forest Right Act 2006 ateng program 3 each year ateng pen forest along gitu tami inglong solo plongte tribal lo plongte inglong solo plongte da revenue department pen long kota ta ron me pime asoteng si itum tame keron pangcheng lo kecheng si ke bitung reng thama along si potimia ke mang 2.0 da ron lo ron pen si 10,451 abang puang pietu mana ron pini abang daga bang ke harogat pen puruni emisi konsensi pangrumpet pen 8,429 abang puang pietu man ke potimia ke mang 2.0 pensi ake joy pen ron komlo lapen di kitu bare 1951-52 aprang kitu tum fan ke dak inglong sukali puta latum fan ke kong le puta apu adina huda kitu apo hut kitu along le puta bang ke pinia ko latum fan asupo fan kong le tarot Salai silam pata paklar na pini patakeron pun along kece so baini ke thomdo. ladu Lasi pan bang misunderstanding that. mis laki ni pulo kata ningi bang lo kata je 1951 pen 52 aprang ke bang tum fan ke long le puta piji puene kaya meeting lo ningi lo rara catai dan ningi lo sita ke bang mie tum fan ke puta pipi tribal kali tum fan pipi setelah tum bang ke je ke bang mie pen diaro tum mana hukum pilo 1951 52 aprang ke bang tum fan le tong le puta itu silon sil tum long le lang di silon sil nak pipi lang tum konsil nak pipi aku atum ke do bari matum kido bari makai tu mata itu long le puta pipi lapen ke bang mie tum fan ke long le puta pipi tasiola tum bang ke bu apo ke do hod apu ke do hod apo along lesi alang ke long tang apotasi kacelang sir BGR to bhanda High Court case to bongla High Court case to bono sub judice to bong hot ke BGR long le ke pota pi High Court case to PIL case ke vitro ta long chok